Telegiornali in sardu 11 de su mese gennargiu de su 2017. Portuvesma essa RL. Sa portuvesma essa RL sighida espressa i pensamento umano in merito a su benidori de sa produsida de si stabilimentu. Su pensamento sta capiau a su tempu su burocratico regionali in approbai su progetto povraigai sa descarriga noa de Genna Luasa. Per istanti oi is consiglieri regionali de su logu, Niazio Loci, Giovanni Luisu Rubiu, Verdugocco e Luca Pizzutto, anti chistionau cun sa RSU de sa fabbrica e cun is cabutus de sa fabbrica de Portuvesme po circai di agattai soluzioni possibili e l'estras. Tostau su comunicau de sa Cisla de su sulcis igresienti, secondo Ghini, de su governo nazionali, regionali e finas de istituzioni locali si sighidi a registrare unu segumini in mannu in donai una prospettiva economica valida a su territorio. Ismontada de uffiziu publicus in Carbonia, in prusu de s'emorragia de giovunus, obrigausus sempre prus a signi andai de sa zitadi de Carbonia, assisteus a de unus cantu mesis a si smontada e tramudu de uffiziu publicus chi anti lassau sa zitadi minera pos incibonni in atras realidadis. Esti un impoverimento chi obbligat ai zittadinus a si fai chilometrus po podi gozai de serviziu publicus de fundamentu. Totu custu est acontessiu, fattu, basciu su disincuru de sa politica soziali. Consequenzia logica esti chi sa zitadi de Carbonia ha perdiu su rolu centrali chi teniat antis, rolu chi Carbonia depiat depi pretendi cun prusa regioni in seguito a sa reforma recenti dei enti locali chi tenit in conto sa zitadi cummente capu filera de sa rezza urbana. Confartesanau Sardigna. In Sardigna nd'abbaixant i gastos elettricus e sa produsida de energia fotovoltaica. Custu cantu diessit a pillu de unu spriculu de Confartesanau Sardigna. I datus tocant a s'annu solari 2015. In particolare sa perdita de su 3,8% rispetto a su 2014 ha rappresentat una frimmada chi ponit in pensamento a totu sa banda de is energias rinnovabilis. Unu campaneddu de allarmi de contivigiai ca in is energias rinnovabilis dove traballant in Sardigna milli di operadoris. A s'imbessi, SEX, provincia de Carbonia e Igresias, in noi sa produsida de energia fotovoltaica sta aumentada rispetto a su 2014. Ora magica po su Carbonia. Sighi s'ora magica de su Carbonia gioca e boccia in su campionatu de promozioni chi dominicu passau da podius de noi vincidas de temporada in 13 partidas. Unu scussorgiu spantosu a una squadra chi est in su de 2 logus in classifica, 2 puntos uscetti de sa capulista Massi. I biancos azzurus anti perdiu 3 partidas ascetti, ammostendi già sempre una difesa solida a manna. In noi occasioni scetti desafiantis funt arrennescios a forzare sa difesa de Danieli Bove in attaccata puru i biancos azzurus ant mostradu de podis innai 22 gol chi da ponint comente a sa de 3 squadras chi nda assinnau de prus in su gironi A.